Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere. Kua 50 tau I te tīmatanga o te hīkoi mo te whenua I whanake mai rā I te hiku o te ika. E hia mano tāngata I tai ki te taha moana I te whanganui a tara I te atanei ki te tautoko I te hīkoi whakamānawa I te 50 tau o te wiki o te reo Māori. Ko te wete I ngā kupu whakaari a te kōti te ngako o te puka hō a tā pou temara ka tahi anō ka puta. Kua 50 tau I te tīmatanga o te hīkoi mo te whenua I whanake mai rā I te hiku o te ika. Hei tohu I tēnei wā whakahirahira ka hīkoi anō e tahi I roto o Kaitaia me te mohio iho ko te wiki hoki tēnei o te reo Māori. Nā reira, ko tā te hīkoi I te rānei he whakanui I te hīkoi mo te whenua I te whakarauoratanga mai o te reo Māori me te niwha o te mana motuhake. Kia wakanui I te rā o tō tātou reo Māori. Tōreira tēnā koutou. Ko te reo Māori e pāoro ana. Kia ora tātou, me wā tātou tamariki mokopuna o ngā kura o te kāinga nei. Ki te tiriti matua o Kaitaia. Ina nahi rā, te kaumāwha o Hepe Tema, te huri tau 50 tau o te hīkoi whenua. E hara tēnei he kaupapa ririri, he kaupapa hari. E whakanui ana ngā mea kua tūtuki ki e tātou. Mai maharana te kaha o nā kaumātua kuia, ki te whawhai mo tātou reo Māori, kiwi Māori, tikanga Māori katoa. Tērā taking mea, hari ko tēnei rangi. Te wairua hīkoi mo te whenua Māori e 50 tau ki muri. I takea mai te muri o te whenua te hiku o te ika nei. Tuatahi, hei maumaharatanga kia rātau e tīmatangia I te hīkoi mo te whenua. Kia kaua te kāwanatanga e tāhai atu I te kotahi atu eka. Mai taua wā ki tēnei wā. Me te kaha meinga atu o ngā iwi runga te hīkoi mo te whenua, kia whakahokia mai ngā whenua. He mea nui tērā. Hoko tonu ana te kāwanatanga I ngā whenua ki ngā whairawa o tā wahi, a hoi anō, e tika ana me mutu rāno. He rā hei tōpū I ngā whānau ngā kaunui ki te reo me ngā kaupapa Māori. Hari, wiki reo Māori. Oku wawata mo te reo, kia rongo whānui tea ki ngā toa, ki ngā wāhi katoa kia kaua te tamaiti Māori e noho moke. I te mea, e tai wā he hīkoi moke tēnei. Kore ia, taino atu ki te wā e matatau ana te katoa o Aotearoa ki tō tātou reo I te tōtahi. Harei te mea ko Māori ana kei ngare ko te katoa. Whakatūrengia te tahi ture kia tīmatangia I te whakahokia I ngā whenua Māori ki te iwi Māori. Mā mātau, hei tiaki mo te katoa o Aotearoa. E mana ai te kōrero toi tū te reo, toi tū te whenua Māori, toi tū te iwi Māori. Harata Brown, te karere. Weno rei te iwi, kāre kore e mohi ana koutou, e hara tērā I te hīkoi I te whanganui ātara. Ko te hīkoi kē tērā I te tai tokerau. Nā, kia mohi ai koutou, hea te pūtake o tērā o ngā pūrongo a Harata Brown. Kua 50 tau I te tīmatanga o te hīkoi mo te whenua I whanake mai rā I te hiku o te ika. Nā, hei tohu I tēnei wā whakahirahira I hīkoi anō e tahi o tātou I roto o Kaitaia. Me te mohio iho, ko te wiki o te reo Māori tēnei, nō reira, he mea nui tēnei, he wāhanga nui tēnei mo tātou katoa, ko tā te hīkoi te rānei I Kaitaia, he whakanui I te hīkoi mo te whenua, I te whakarauoratanga hoki o te reo Māori, tatu noa ke rā, ki te mana motuhake e kōrero hia nei e tātou, I wainganui a tātou, hei hiki I a tātou, I roto I a tātou kaupapa I tēnei rā. Nā, kua tahuri te tokomaha ki te wero I te kāwanatanga tāmi I te reo Māori, e mohi ana tātou ki tērā. I kōrero au ki te toi hau o te taura whiri ki a ahorangi a Rāwinia Higgins, rāua ko te tumu whakahaere I a Kauaka Limited a tākuta tā Tere McLeod I runga I te hōtaka o Marae e pāna ki te whakatainatanga o te reo Māori. Arā, ki ngā puka uru whenua, ki ngā kaupapa mātauranga, ki te hātu. Nā, hei tā ngā mātanga e rua nei, me hou ngā whakaaro. Kaua e aro ki tā te kāwanatanga whakahoki I a tātou, ki ngā tau o whakaaro tawhito, ki ngā tau o waiaro whakatuanui.
Mā te mahi a tēnei kāwanatanga ke heke haere ngā whakaaro o te marea, ngā waioro rane o te marea ki tō tātou reo? Well, ka whakaaro ake koe ka pēra. Engari, kua kite atu I roto I wā mātou rangahau, I ngā tatauranga kei te piki tonu, te waioro o te papuri whānui ki tō tātou reo Māori. Ko rite te reo ki te whutu pāoro. E whanawhanahia nei, e whanawhanahia nei, ne. Anā, ko te kāwanatanga e kiana, ko kore he moni tautoko I te reo, ko hoki ki ngā iwi. Ko ngā iwi e kiana, kāo, mā te kāwanatanga I tango te reo, mā rātou anō te reo e whakahoki. Nō reira, ko tāku kupu ki te iwi Māori, ne, e kōrero nei tātou mo te mana motuhake. I tangi nui tātou I roto I a tātou kreme, I te rironga o te reo. I tangi nui tātou, I mōmanake ai ngā whakataunga. Ko tātou tonu pia. I tērā tau hoki ka poroa e te kāwanatanga, te 30 miliona tāra I te ahu o te reo, te kaupapa whakangungu I ngā kaiako ki te reo Māori. Ara, kia whāngai ke atu rātau I taua pūtea ki ngā rauemi pāngarau. Nā tērā, katua no ngā pihi. He mea nui te kupu whakaari, ki te kore he kupu whakaari, kāore he hāhi ringa tū. Ko te wete I ngā kupu whakaari a te kōti te ngako o te pukapuka hou a tā pou te mara, kātahi anō ka puta. I kōrero ai ki a Wikitoria Day mo te wā tuatahi I ako ai I te tikanga o te kupu whakaari. Ngā kura huna oroto me te wāhi ki ngā kupu whakaari I tēnei ao e noho nei tātou. Mea ke te wā, ka pau te whenua I te ahi. Ka toi ko te whare anake nei. He kupu nā te matua tangata. Engari he rā kei te haere mai, e kuhu mai ai te ngāngara I te roro te whare nei, a puta atu I te whare nei. Mai anō I tōna pūhautanga I te mārua o ruatāhuna, karumaki nā tāpou ki ngā karakia te hāhi ringatu, I rere Māori noa I tōna ao. Nā ko nā ka wai a wana taringa ki ngā kupu whakaari. Koe rā te mahi a tēnei pukapuka he wete I te kupu whakaari. Ko te kupu whakaari hoki he ahua rite ki te whakatau ki rānei. He kōrero a tāhua, he tohu kai roto, he huarahi kai roto. Nā te atua te kupu whakaari I whakawhiwhi ki a te kōti. Ka mutu ko te mahi a te kōti, he whakamāori I te kupu whakaari a te atua ki aia. Ahakoa, kua o ti aia te whakamārama. He ahua rite ki te panga, ne? Ka noho mai roto I te pōritanga. Koe rāpea te mahi a te tangata, he kuhu ki roto I te pōritanga, ki te kimi I te māramatanga, I roto I ngā whakamāoritanga a te kōti. Nā he wāhanga tuatoru tō te kupu whakaari. Tuatahi, ko te kupu tapu. Tuarua, ko te whakamāoritanga a te kōti. Tuatoru, ko te kupu whakarite. Mārama na te rārangi tuatahi ki te tūtua. Engari ki ngā tāngata mārama, arā ke atu te ngako o te whakamārama. No ngā tau o te iwa te kauke, kohi ai ngā kupu nei I tātā pou tuhi ngaroa. Kua pukapukahia, hei whakau I te whakaaro, kia riro mā te Māori tonu, wānā ke kōrero tuku iho, e whakaputa ake. Tipu ringa tuake au, ka mutu ki te haere koe ki reira, koe nei ngā mahi, te wāe o rāna o mātau koroua, mahi e nei mahi. Koe nei no hua rātau kōrero. He kōrero kupu whakaari, he kōrero I ngā whakaekenga o ngā kupu whakaari, he kōrero rānei te kupu whakaari, ka rea no I eke. He kimi rānei ngā huarahi e puta I rātau I ngā kino me ngā wero o te kupu whakaari. Nō reira, me pēhea e kore ai e mau I te hinengaro tamariki ngā kōrero. Ahakoa, kāore no ai hui te tino matatau, he hara ngā kōrero ra. Tēnei ake te rā, kei te haere mai, ka moana katoa tēnei wāhi. E ke tonu nei ngā kupu whakaari, ka mutu ki te kōrero, ka eke ngā kupu whakaari I ngā rā e tūmai nei.
e hara i te mea i e kei bua, kua mutu. E hara i te mea, ka e kei naine, kua mutu. Ka e ke hare tonu he whakamātautau mō tēnā whakatipuranga, engari kai roto i te kupu whakaari, te rongoā. He rongoā mō te hiarau tāngata e whakatutuki tonu nei i te ōhāki a te matua tangata. Wikitoria Day, Pūkaia. Hoi nora kia hoki anō ki te hīkoi mō te reo i te upoko o te ika e hia mano tāngata i tai ki te taha moana i te whanganui ātara i te atanei ki te tautoko i te hīkoi whakamānoa i te 50 tau o te wiki o te reo Māori. He huri tau 50 tau e whakātu ana e tū tonu ana te wiki o te reo Māori ki ngā wero nui o te wā. E te kōrero a tō tātou kuini nā wai hono te pō, kia tino rangatira tangatia tō tātou reo. Engari e hara i te mea kāore he uauatanga i tā ngā tangata e puku ana te rai ki ngā mahi o te kāwanatanga. They're doing their best to diminish it, like changing passports and changing the names of government departments and just discriminating against what should be an official, well, it is an official language, but should be nurtured because of that and not delegitimised as it is. Aha kua tērā i tai atu te minita whanaketanga Māori a tama potaka ki te whakanui. Kaupapa nui tēnei te whakatairanga tō tātou hui. Kei konei au, aha ko piki heke o ngā mahi a tēnā. I ui tia a potaka kia whakamārama i ngā kaupapa here a tōna kāwanatanga. I stand by all the young people and many people actually that are here today that are speaking Te Reo Māori and supporting Te Reo Māori. That's what I stand by. But there are some arrangements that are in the coalition agreements that we all stand by. Does that mean that we stop speaking Te Reo? No. Does it mean that the government's the solution for all our challenges in Te Reo? Definitely not. He oi anō I noho tonu te a wangawanga o te iwi me te aki kia o ke tonu Te Reo Māori. To the government, change the way you're doing it. Just reverse what you've done so far and don't do any more. Kia ora tonu ai, mō nā mokapuna, mō nā tau e haere mai ana. Kia ora ai te reo Māori mō ake tonu atu. Mā te wiki o te reo Māori e whakamahara ana kia tātou. Ka ora tonu te reo I a tātou e kōrero tia tonu tia ana. Mārena mane, te karere. Ka pai, ko tika no te rere o te waka o te karere I tēnei rā. Nā, hai muri ake I ngā whakatairanga e kare mā ko waike atu. Ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi e whakapuaki mai ana I ona whakaaro ki te wiki o te reo Māori. Hoki mai anō ki te karere, ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi, tā tātou manuhiri o rangatira o te rānei me te mōhio iho ko te 50 tau tēnei o te wiki o te reo Māori e te pūkōrero e te matua. Shane, tēnā koe, e mihi ana kia koe. Kia ora, tēnā tātou katoa. E wā, kei te aha koutou o te kāwanatanga, hei tautoko I te wiki o te reo Māori I tēnei tau. Mara taihua ke nei te piu kupu ko mātou ko te whakakahore ko mātou ko te taunu I te reo Māori. He rere pai ana te reo Māori. Tērā wetai wahanga ko tini he e mātou pēnei me ngā ingo o ngā tari kāwanatanga. Ako pangatu te ingoa Māori o tērā tari kāwanatanga o rakau te wairu o roto e whakapanoniti ana. Engari ko ngā pūtea hei tautoko I ngā kohanga, ngā kura, ngā wānanga, ngā kapahaka. Kei te mautonu. Pea te poronga o te pūtea ki te ahu o te reo I hoatu tērā pūtea ki te pāngarau e hoa? E hoa, tētahi konga noheo ko whakawhiwhia kia mōheo ai tōtā wātaua nei tamariki me pē te kaute. Engari mākua mea tu kia koe ako tinihia ngā kupu Māori mai te tai wāhi pukapuka mo te kohungahunga. Me kau awai atu rāne e pōhehe tēnā mahi iti noheo nei he tohu mo te whakakahoretanga o tō tāua reo. E whakarongo anau ki te wairua o kōrero I tēnei wai e te matua. I te ahune e ki ana koe ka ora te reo I te Māori, ka are ora I te kāwanatanga. Kei te tika tēnā?
I rongo ahau i ngā kupu i maringi mai ngā ngutu o Taiawatea, tō tātou kuini i tū mai ai ki tūranga waiwai. Whakapai anau, koe tēnā te whakamauritanga o tana tū. Kau e waiho ma te kāwanatanga te reo, e whāngai ki awa i rānei. Ahau, ia mātou i te noho ki te awa nui, tō mātou klani māma, nā tino manawa roa mai ai tēnā kuia, tino urupu ana tēnā kuia kia mau i ahau te reo Māori, me wāku mahi maho taku ho rangatira, kōrero tia ana i roto i te wāka haere mātou ki te karakia, noho ki te kaiparakuhi, puta ki waho ki te ngaki taru, e nā mea katoa. E whakai anau me ora te reo i te Māori, engari me tautoko tonu e te kāwanatanga, ne? Me kaua te kāwanatanga e whakaheke i te mana o te reo, engari i roto i te ture, ki ana me tautoko i te kāwanatanga, engari anone kāre koutou e tino tautoko ana i tēnei wā e te matua. Ai, mohe anau kei kona anō e tai o ngā whakapai, rere pērā atu ana, engari māku mea tu ki a tātou, e nā whakapai, whakapai tōranga pū no heo nei. Nā, māku e mea tu ki a tātou. Ko te pūtea, kei roto i te ringaringa, ngā ringaringa o tama, kahore anō kia memeha. E kaha tonu mai ana. Aha ko kapahaka, aha ko kaupapa Māori, pēnei me wāku i kororatu ki a koe i nā kua nei. Engari, pēnei hihe ana mea, a mātou ki te whakamahara i ngā tari kāwanatanga me ngā āpiha o roto. Kei pōhehe ma te hakarapanga o te tai kupu Māori i rungi te pātu, te pare o te whare, ka tahi ka tino wairua Māori ai tēnā whare, e hoa hohau e nā kōrero. E hoa, rima te koutou te wiki o te reo Māori, rima te koutou hoki i te hīkoi mo te whenua. I hono rānei koe ki taua hīkoi, taua wāra i te tau tahimano iwarau whitu te kau mārima i reira koe? Ai, tā mai mātou ki wainga tonu i a mātou i tīpene, ko e tēnā te tau i whakamātou tuungi ai ahau mo te kura tifikete. Tangata nāna hau i whakamātou tau pena oti ahau te kōrero Māori ko Arnold Wilson. Ka tai mai tēnā tangata ki wainga tonu i a mātou. E rangi rawa ngā poi o tūhoi me etahi o mātou toru i ahu mai roto i te tai tokerau. Kare kore e hoa, ia koe maumahara ana ki te hīkoi o tērā tauwhiti te kau mārima, ka hoki o mahara ki o wheako i roto i te kuro o tipene o hoa, i pehea rā tipene i taua wā. E mara ko te kauro o tipene i tērā wā, ko te hutuporo. Me i toa koe mo te hutuporo, parana te huarahi, ka oti a koe tāu e pai ai. Engari e tai o mātou toru no heo nei pēnei a Riki Rangi a Selwyn Parata, he me hakako mātou e o mātou kuikuia me pēhe me o mātou hwaia, me pēhea rāni te reo Māori. Take tēnā o mātou i Waimariri ai. Ka pai. E mihi ana ki a koe te matua Shane mohi anau. Hako te aha, ko koe tētahi o ngā tino pū kōrero i tō tātou reo no reira kamihi ki a koe, me te āki tonu i a koe, kia whawhai tonu koe mo tō tātou reo. Hakoa, kei roto tonu koe i te kāwanatanga. Kamihi te ngākau ki a koe, te matua tēnā koe. Hei kona. Ka tia tiwi hei muri ake i te tāanga manawa i te whakatā poto meki, he tāanga manawa mo tātou i te rānei, ana e whai ake nei. Ana ko te whārikitanga o te Pētihana reo Māori ki Pārema te Hoama, i te tau tahi mano iwarau. Whitu te kau mā rua, ka hoki o tātou mahara ki reira. E tiwi hei tāanga manawa mō tātou i te rānei, ko te wiki o te reo Māori te kaupapa, ko te whārikitanga o te Pētihana reo Māori ki Pāremata i te tau tahimano iwarau whitu te kau mārua. Toru tau i muri ho, ka tū ko te wiki o te reo Māori, nā reira, ko tōna huringa tau 50 tēnei, ko ia, ko te hā o te Māoritanga, ko te hā o te whenua tonu hoki o Aotearoa. Kai ko nei ngā waidu ngā tipu, no tātou tipu na kato. Te rea ngā tua tai, te rea ngā tua rua taka te puru ngā tua rua tua tāmai ki ngā uri, i kā kato. Tā reira haere koto, ko tāmai ki tēnei rā nui, ko ki tea. Ko ki tea ngā hua. Ko kōtau, i mariki au kōtau rei mo te kinua ki a mata.
Kia hiwera! Kia hiwera! We have found in the past that when Maoris have brought the petition into Parliament, the petitions have not been taken any notice of. So we use it as a political pressure to make people think about it, whether we ought to have Maori language in schools or not. And the reason why I brought it today was for them to discuss it now. Aiwi. Ngā kārangaranga kei wanganui a koutou, haere mai, haere mai, haere mai. Well, I think the first thing that the most essential thing that we're trying to achieve is to make the public aware that the Maori language is not dead and has no real hope of dying. We will regain Maori and Pākehā alike a greater sense of respect for each other, a greater feeling that we are something. The Maori language is a very real and living thing. You can see this, it's a prime language of the marae. Not only that, but half of our towns, well, more than half of our towns in New Zealand are Maori ones, our street names are Maori ones, and so it's a language that's really part of everyone's everyday life. Nō rere tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Ka te tiwi, koe nā ngā kohinga kōrero a te karare I tēnei rā. Kaue wareware ko te wiki o te reo Māori tēnei no reira. Kia kaha kia mai a tātou katoa ki te kōrero I tō tātou reo I tēnei wiki. Kia ora hui hui mai tātou katoa tūrou Hawaiki.